چاره‌بینی فرهنگی را برشته به روز ششمقام حسنی آغاز می‌بخشیم. با کمال احترام سخن به رئیس شهر پنجکه محترم عبدالخالق خالقزاده. حاضرین گرامی، دوستداران صنعت نیاگان ششمقام، در آغاز این محفل دلپذیر همه شمایان و ساکنان شرفمند پنجکент باستانی را با افتخار روز ششمقام صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده اطمینان کامل دارم که ساکنان دیار باستانیمان در رشد و تکامل، ترغیب و تشویق و با دوستداری فرهنگ و هنر پیشنهاد کردن این شاهکاری قدیمه خلق تاجیک سهم شایسته می‌گذارند. برای ما افتخار بزرگ است که اجدادان برومند خلق تاجیک دوام هزار ساله ها در رشد علم و هنر، ادبیات و صنعت نقش بزرگ گذاشته خود را برای جهانیان همچون ملت قدیمه و باستانی و معرفت پرور معرفی نمودند که نمونه بارز آن شاه اثر موسیقی کلاسیکی ششمقام است که عصرها باز مردم ما و جهانیان را با فصاحت و نفاست، موسیقی عالی، سرودها با متن بهترین اشعار شعرای بزرگی تاجیک و فارس تسخیر کرده است. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند بر حق ششمقام داستانی محتشم صفت و کلام است که در نواهای آن بهترین و عالیترین آرزو و پندارهای نیکی اجدادان ما تجسم گردیدند. در موسیقی ششمقام نمونه های معرفت انگیز نظم عالم شمول تاجیکی با لحن فارم با پرواز آمده روح مردمی معرفت پروری ما را بالیده می ساختند. طور معلوم است این شاه اثر موسیقی طول عصرها از دهان به دهان از طریق استاد شاگرد آموزانیده تا به زمان ما آمده رسیده است و محض در دوران استقلال با اقدام و غمخواری های فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان برای حفظ و تکامل ششمقام همچون شاه اثر موسیقی توجه مخصوص ظاهر گردیده آن به فهرست میراث جهانی یونسکو یعنی نهادی با نفوذ حفظ میراث فرهنگی جهانی سازمان ملل متحد شامل گردید. زیاد از این در زمینه فرمان محترم پیشوای معظم ملت به انسامبل ششمقام به نام فضلالدین شهابوف نزد کمیته تلویزیون و رادیوی جمهوری تاجیکستان مقام دولتی داده از سال 2002 به این جانب سنه 12 می همچون روز ششمقام در سراسر جمهوری تجلیل کرده می شود. یادآور باید شد که عنعنه گردآوری و حفظ و تکامل این شاه اثر موسیقی و میراث بیگزند نیاگان ما آخر سالهای 40 عصر 20 با تشبث و راهنمایی های بی‌واسطه استاد صدرالدین عینی و علامه باباجان غفورов آغاز شده با قرار حکومت همان وقته تاجیکستان برای ثبت کامل نوته های مقام ها استادان موسیقی مکتب ششمقام بخارا با باقل فیضاللهیف، شاهنظر صاحبوف، فضلالدین شهابوف دعوت شدند و این کار بزرگ و تاریخی با همدستی محققان روس صورت گرفته سالهای 1950 1967 در شهر مسکو نشر کامل اکادمی ششمقام در 5 جلد به تب رسیده در اجرای این استادان صنعت موسیقی و گروه شاگردانشان با نوار مگنیتوفون نیز ثبت گردید. با نوتا گرفتن ششمقام و ثبت اجرای پره‌ای آن از جانب استادان ورزیده هنر موسیقی و آوازخوانی به این شاه اثر عمر دوباره و برای تکامل و رشد آن زمینه با اعتماد گذاشت. با میدان هنر ششمقام سرای وارد شدن
санъаткорони бароманд чун Аҳмад Бобоқулов, Акашариф Ҷураев, Барно Исҳоқова, Бой Муҳаммад Ниёзов, Ҷурабек Муродов, Ҷурабек Набиев, Мастона Эргашева, Абубакр Зубайдов, Абдулмаҷид Бердиев ва даҳҳо сарояндагони ҷавон дар заминаи қарори ҳукумати мамлакат таъсис дода шудани факултаҳои мусиқии классикӣ ва донишгоҳи ҳунарҳои зебо ва ҳоло дар Консерваторияи Миллии Тоҷикистон, дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар таъсис шудани ансамблу гурӯҳҳои мусиқии шашмақом барои рушд ва дар заминаи он парваридани завқи мусиқии асили классикӣ дар замири насли ҷавон. Ҳунарнамоии шашмақом, яъне шашмақомсароёни Тоҷикистон дар саҳнаҳои бузурги ҷаҳонӣ, дар Аврупо ва иқдомоти шоистаи ҳукумати кишвар бо раҳнамоии пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон маҳсуб мешавад. Бо мақсади дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар миқёси вилоят таҳти роҳбарии муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода низ барои рушди шашмақом корҳои зиёде дар миқёси вилоят ба анҷом расонида шуда истодааст. мутобиқи сарчашмаҳои таърихӣ, шашмақом давоми ҳазорсолаҳо дар қатори шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Хуҷанд, Исфара, Истарафшан дар шаҳри бостонии Панҷакен низ ба мусиқии дӯстдоштаи ҳамагон табдил ёфта буд ва хушбахтона ин хазинаи тиллоии мусиқии халқи тоҷик имрӯз низ дар диёри мо ҳаводорони зиёде дорад ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳр барои рушду такомули он тадбирҳои амалиро роҳандозӣ менамояд. бояд гуфт ки ин шоҳасари мусиқии асили классикӣ дар Панҷакенди бостонӣ, ки дар гузашта аз ҳавзаи эҷодии мақомсароии минтақа маншаъ мегирифт, ҳаводорони зиёде дошт ва он дар ҳама ҷашну маъракаҳои ҷамъиятию мардумӣ садо медод ва хушбахтона ин анъана имрӯз низ барҷост. номи устодони соҳиби мактаби Панҷакент, ки дар иҷро ва рушди мусиқии шашмақом сам гузоштанд, аз ҷумла ҳофизони халқии Тоҷикистон Сироҷ Сафаров, Баён Облоқулов, Умриҷон Баҳриев, Гулоби Танбурӣ, Аслиддин Мастонов, Сангиной Тағоева, Искандар Бобоев аз ҷумлаи онҳо мебошанд. ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон, яке аз шашмақомсарони маъруф Шодравон Олим Бобоев мебошад, ки охири соли гузашта бо ташаббуси мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳр 65-солагиаш бо гузоштани номаш ба кохи фарҳанги шаҳр, баргузории конфронси илмии ҷумҳуриявӣ ва шоми мусиқии шашмақом, гузоштани нимпайкара, санги ёдбуд дар оромгоҳ, нашри маҷмӯаи мақолаҳо бо тантана таҷлил карда шуд ва бисёри дигар иҷрокунандагони ин мусиқии классикӣ имрӯз низ бо эҳтиром ба забон оварда мешаванд. ёдовар мешавам, ки Шодравон Олим Бобоев маҳз дар заминаи шашмақом чандин сурудҳо эҷод намудааст, ки сарахбори саразм аз ҷумлаи онҳо мебошад. ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Умриҷон Баҳриев бошад дар ин замина бо номи мақоми муставӣ силсилаи сурудҳо бар матни шоирони классик ва муосир эҷод намуда буд ва он дар шакли китоби нота низ ба нашр расидааст. таври доктори илми санъат, яке аз муҳаққиқон ва донандагони ин шоҳасар, парвардаи мактаби шашмақомсароии Панҷакен Аслиддин Низомов ба ёд овардааст, ки дар шаҳри мо дар ҳавлии чандин нафар шахсони бароманду фозил маҳфили шашмақомсароӣ амал мекард. зимнан бо иқдоми Асаддин Низомов 20 суруди эҷоднамудаи Олим Бобоев ба нота гирифта, бо маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакен ва Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидааст. ин анъанаи некро мо имрӯз бояд эҳьё намоем ва нишастҳои моро маҳз мусиқии асили шашмақом, ки
шунавандашро ба нек будану кори нек кардан, камоли инсонгароӣ, дарки маъниҳои баланди шеъри классикон даъват мекунад, оро диҳанд. бовар дорам ки талқин ва дарки ин мусиқии олӣ насли ҷавонро аз бад кардану бад андешидан, ба корҳои ношоиста даст задан боз медорад. дар робита ба ин бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлати шаҳр бояд ба фаъолияти ансамбли навои Панҷакент, ки маҳз барои идомаи ҳунари шашмақомсароии гузаштагон таъсис дода шудааст, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд. ба он ҳунармандони асил, ҷавонони соҳибҳунарро даъват кунад, наврасони шавқманд ва дорои истеъдоди сарояндагиро ҷустуҷӯ ва онҳоро барои таҳсил дар риштаи мусиқии классикӣ ба коллеҷи донишгоҳҳои ҳунарҳои зебо ва консерваторияи миллӣ, мактаби мусиқии бачагонаи шаҳр ҷалб намояд. хуллас, мактаби мақомсароёни шаҳри Панҷакент бояд эҳьё гардад, шашмақом ҳамарӯза дар саҳнаҳои хурду бузург садо диҳад, на чун меҳмон танҳо дар рӯзи шашмақом. ҳозирини арҷманд, агар ба таври мухтасар ба таърихи шашмақом таваҷҷӯҳ намоем, аз рӯи маълумоти сарчашмаҳо, он идомаи таърихи бадиии маҷмӯи мусиқии классикии тоҷик мебошад, ки ба унвони 12 мақом маъмул гардида, аз давраи ҳукмронии сулолаи Сосониён сар карда рушд меёбад. шоҳони Сосонӣ, аз ҷумла Баҳроми Гур ва хусусан Хусрави Парвиз, ба ин санъати мусиқӣ аҳамияти махсус медоданд. дар ин давра як зумра сарояндагону донандагони касбии созу овоз чун Борбади Марвазӣ, Саркаш, Накисои Чангӣ, Озодвори Чангӣ, Ромтини Чангӣ ва дигарон ба миён омаданд, ки тавассути ҳунар ва истеъдоди онҳо пойдевори бинои азими мақом гузошта шудааст. ба ин маънӣ дар суруду навои шашмақом рӯҳи тавонои ниёгони бузурги мо нуҳуфта, он аз қадимулайём дар минтақаҳои мухталифи Осиёи марказӣ ва Шарқи наздик тарғиб гардида, тавассути ҳунари нотакрори устодони мақомхони тоҷик ба минтақаҳои мухталифи олам, аз ҷумла ба Хоразму Чин, Ироқу Мағриб интиқол гардида рушд ёфтааст. муҳим он аст, ки мақомҳои бузруг, рост, наво, дугоҳ, сегоҳ, ироқи шашмақом маҳз бо номҳои тоҷикӣ гузоштаи гузаштагони бароманди мо имрӯз низ дар ҳавзаи мақомсароии ҳамсояҳои дуру наздик ба забон гирифта мешавад. барҳақ дар ҷаҳон миллатеро наметавон пайдо кард, ки чун халқи тоҷик ва ватани азизамон Тоҷикистон соҳиби чунин созу навои ҷовидонаи мусиқии асили шашмақом бошад. бо изҳори умедворӣ, ки дар Панҷакент чун яке аз марказҳои муҳими эҷодии ин шоҳкории мусиқии классикии тоҷикӣ минбаъд низ шашмақом рушду такомул меёбад. дар як вақт супориш дода мешавад, ки як гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда, вобаста ба таърихи шашмақом дар шаҳри Панҷакент, рушду нумӯи вай аз ҳисоби олимон, узви иттифоқи нависандагон, аз ҳисоби собиқадорони соҳаи фарҳанг ва имрӯза мақомсароён ташкил карда шуда, як китоб вобаста ба шашмақом нависонда шавад. мо маблағгузориш аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлати шаҳри Панҷакент ҳам гурӯҳи корӣ ва ҳам чоби китоба ба зиммаи худ мегирем. ҳамаи шумо ҳозирини арҷмандро бо рӯзи шашмақом бори дигар муборакбод менамоям ва бароятон табъи хушу болида орзу мекунам. рӯзи шашмақом ёдгории бегазанди гузаштагони бароманди миллати тоҷик ба ҳаматон муборак бошад. саломат. ای نام تو بهترین
سرآغاز به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونسی روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. همدیاران عزیز، در این لحظه های فرح بخش برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان انسمبل نوای پنجکند را بخشیده به روز شش مقام چون ارمغان منظور شما می‌گردانیم. مرحبا.
جای مولیا آید همی بوی جای مولیا آید همی یاد یاری مهربان آید همی یاد یاری مهربان آید همی ریگیم بادرش تیرایم زیر پایم پرنیام آید همی زیر پایم پرنیام آید همی آب جای از نشان تیرای دوست هنگی ما را تا میام آید همی هنگی ما را تا میام آید همی ای بخار شب باش و دیر ای بخار شب باش و دیر میر نزدت شادمان آید همی میر نزدت شادمان آید همی دلا تا کی همی جوی منی را چی داری دوست از دشمنی را چی داری دوست از دشمنی را چرا جوی وفا از بی وفایی چی کو بی بیهوده سرداهنی را چی کو بی بیهوده سرداهنی را ایا سوسن بنا گوشی کی داری برش کی خیشتن هر سوسنی را
برشکی خیشتن هر سوسنی را دلم چون ارزنی عشقی تو کوهی چی سایی زیری کوهی ارزنی را چی سایی زیری کوهی ارزنی را ببخشای پسر بر من ببخشا مکش در عشقی را چون منی را مکش در عشقی را چون منی را بیا اینک نگه کن رودکی را یارای جان یارای نازنینم بیا اینک نگه کن رودکی را اگر بی جان روا خواهی تنی را اگر بی جان روا خواهی تنی را آی بی درد یارای آی آه یارای آی سلامت
وارهانی از زعفران یارم ای جانم شکر خنده
سنبولی تو دوری گوش مهره افغان یارم دیگر خانومی عشق ساز میکردم تمیز را بی دیگر خانومی عشق ساز میکردم نوایی پردهی سویش بی توقف چون نیگه پرواز میکردم یارم نازنینم من از جانی شما گردم یارم نازنینم مسیلت سوی کل بیمان می خرامیدی نازنینم براحت پرده های دی در پاینده اگر در خواب می دیدم بناگه طلعتی لیلی هزاران
چو از مصر ای سلطان نیارمگی سخن تو را نازنینم تو میرفتی و من شوری قیامت ساز میکردم یارم نازنینم
که دل داری نشد مرگی آن را که ماهی چشمی بیماری نشد خاک بر سر هم که با یارش سر و کاری نشد دور باد از تنسری کارایشی داری نشد یارم بیش کند دستی که خم بر گردنی یاری نشده شاکید نداری دیده از عالم پوش قربی چشمی که لحظت دیداری نشد قربی چشمی که لحظت گیر دیداری نشده موسمی گل آمد هر کس رای صحرا گیریم هر کسی با دلبری خود گوشه معوا گرفت هر کدام گل به فرقی جا گرفت غنچه داغی دلی مازی به دستاری نشد غنچه داغی دلی مازی به دستاری از انوار حسن شمع و پروانه باشد میکند اظهار حسن
طایر خریداریست در بازارها پیر شد زیبون سا او را خریداری نشد یارم پیر شد زیبون سا او را خریداری نشد بی تو تنهایی کشیدم
دردی من بالا گیری دید رنگی من طبیب بود در ولی من جاگیری دوست یارم دید رنگی من طبیب بود در ولی من جاگیری دوست یارم نوری به پروای من از من خبر داری یاری به پروای من از من خبر داری گرچه دودی آبی آتش بال من دنیا گیری دوست یارم تو تنهایی کشیدم درد من بالا گرفت دوست یارم
یانی خانه بی کودکم گوار زیباز میگر میشم خنده مستان می چشمی من ولی هر خیشتی برجو با زمین بیچاره میدونه فلک بیچارت از بیچاره بهوالی منی بیچاره میگیرم یارم
معشوقان باشی بیشتر دارم شم تا عشقی بیفشا نتبری پروانه شم تا عشقی بیفشا نتبری غیر می خواهی تو زاری دلی ما را
حرفی غیر میخواهی تو آزاری دلی ما را بقولی مدعی آتشم مزن سر منزلی ما را یارم چرا در پرسشی احوال ما ایستادگی داری به حرفی میتوان گردان آسان مشکلی ما را به حرفی میتوان گردان آسان مشکلی ما را نخواهد ماند از وسواسی شیطان هیچ کس بردم یاری قابلی ما را و سوی آن جفا یدا خواهم اشارت کرد اگر پرسند در روزیم قیامت قاتلی ما را بسوی آن جفا
بیا که زلفی کجو چشم سور مسانجا نگاهی گرم و اداهایی دیر با این جاستن یارم فریادم بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سوار مساین جا سداده نگاهی گرم و ادایی دیر باین جا سداده
فردا اینجاست. بیا در کلبم ای دلبری جان از سرت گردم، همیشه از غمت این دیده گریان از سرت گردم، که بی تو روز و شب این سینه بریان از سرت گردم. گذر کن یک شبی سوی غریبان از سرت گردم، شود روشن دلم ماهی تابان از سرت گردم، شود روشن دلم ماهی تابان از سرت گردم. گهی از قامتت گردم، گهی از طرفی رفتارت، گهی از لعلی میگونت، گهی از لطفی گفتارت، گهی از خندت گردم، گهی از لعلی رخسارت، گهی از چشمی خمارت، گهی از طاق ابرویت، گهی از چشمی خمارت. نمی پرسی ز احوالی غریبان از سرت گردم، نمی پرسی ز احوالی غریبان از سرت گردم. من اندر عشق توی شوخ مردم، این چی بیرحمیست، زی پا افتادم در کلبه غم، این چی بیرحمیست. جهان بلم آلودم با چشمی پرنم، این چی بیرحمیست. دوایی دردی دل را نیز ملهم، این چی بیرحمیست. دوایی درد دل را نیز ملهم، این چی بیرحمیست. زی دردت سوختم ای آفتی جان از سرت گردم، زی دردت سوختم ای آفتی جان از سرت گردم.
عشقم ولی بپایی عزیزان چکیدیم خورم ولی بسایه گل آرمی دیم با یاد رنگو بوی توی نوبهاری با یاد رنگو بوی توی نوبهاریش همچون بنفشه سر بگریبان کشیدیم دوست یارم چون خاک در هوای تو از پا فتاده‌ام چون اشک از خفای تو با سر دویده‌ام من جلوه‌ای شباب ندیدم با عمر خویش یارم از دیگران حدیثی جوانی شنیدم دوست یارم قربانی تو من از جامعه
مردمان رهی یارم جان جان عیبم مکن که آهی مردم گریزم از نظری مردمان رهی یارم جان جان عیبم مکن که آهی مردم دیدم دوست یارم قربانت منم
با همین برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگی شهر پنجکن که بخشیده به روز 6 مقام بود حسن انتها می‌یابد.